Maşallah mına paltaraşka 360 ming. Mına. Eşep bunun boyu kança mınanın boyu? Жаман чоң екен ғой бұның бойы. Жазға құнан шықмақ ене бойы ақиқат чоң екен. 360 мыңға сатылды. Машалла. Боам нерде алды ішті. 360. Мына. Будем бұл. Ешеп мынан бойы қанша мынан бойы? 65 а? Будем бұл? Ангелчан менен местный жылқының арғын екен. 360 мыңға сатылды, бойы 1.65 екен. Жазға құнан шықма, азыр 1,5 жашта. Машалла, жақсы нәрсе екен. Жақсы нәрсе базарда келер-мелі үшіне сатылып кетті. Бойы да чоң жылқы екен. Мына ушулат азыр 190 мыңға содалып тұрған кезі. Қырғыз жылқы. Жоқ, 190 мыңға содалды. Yine mılcak basır koycu, çüdeç, bir basır koy. Çaşı, 3 ası, Callavat'tan, açıdan gelgen at deydi. En tüpkü teygi hoşunday deydi. Buna uşulat. Ha, mılcaka basır koyar. Uşulat 190 ming Alaman Ulaq'ta rezultat көрсөтүп жүрген аткен. Tanıgan bilginler olsa komentar жазып koyunuzlar. Bişkek'te çalıp жүрген at deydi. 193 ming'e çıktı bunda. 193 ming'e turadi. Akma çoğun. 193 ming'e turadi. Boyu dele bu kırgız жылқы, boyu 1.55'ten aşpaydı da, taza kırgız жылқы eкен. Buna töştün genlikleri neyse at. Turgan turbatı. 95'e bitseyerek 93. 193'e sırap atadı satışu. 93 boldu ha? Ha 94 boldu ha. 194 ming boldu. Canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hurmatlı mekendeşler. Bugün 5 yanvar 2025 yıl. Videoga лайктан басып қолдап тұрыңыздар. Азыр жылқы базар, Чүй обласы Соқұлықтағы біздегі жылқы базар туғандар. Ошол жерде бір сыйра сіздерге жақындан таныштырып аттарды маалыматтап берели. Инчак бұның бойы қанша мынан? Уруй менен 1.65. Жашы қанша бұның? Жазға 2 асы, жазға 5 жаш шықмақ екен. Улағы бар бі? Ары бері чүде шығына? Уруйінге 1.65, жазға 2 асы екен ошол жылқы. Жерде қашқа. Бер ап кел. Басы қанша басы? Басы 450 миң сом екен. Ошол 450 миң деле 87-ге бөлсөңүздөр, доллардын канча сурап жатканы чыгат. Номериң барбы? Айт. 0772 95 53 80. Мына. Басы 450 миң сом. Көрүңүздөр, азыр эми арзан аттарды, чарбаттарды кошуп полный тартып аракет кылып берем. Чыңгыз байке, мына арзан элеби басы? 120 а? Алса жакшы эле түшүп бересиз. Жашы канча мунун? 3 жаш. Карыз көп ба? Болду. 120. Басы 120 миң сом базарда. Ушунун бою 1.50 плюс менен да 1.55ке барып калса керек ушул аттын. Басы 120 деди. Сурап жаткан басы. Мына көк атты бер айдаңчы, канча деп атасың аны? 200. Алса жакшы эле түшүп бересиз. Жакшы. Буну мага келип атат, жөө адамга жакшы барат. Ошо айтабы да? Жатат да. Жатабы? Жакшы. Мына буту колдору. Улар жакшы ба? Жашы канча бунун? 3 асы. 3 асы, басы 200 миң сом. Бою ушун канча болуп калат? 1.55тен жогору. 1.60га жакындап калат, 1.55 жогору экен. Так, номерди айтып коюңуз. 0221 33 0909. Ары бери чүдеп бир көрсөтүп коюңчу. Мына. Ушул көк атты байкап көрүңүздөр. Басы 200 сурады базарда. Камчалабашыңыз керек экен, бирок
Мына. Мына жылқының тұрған тұрпаты. Жақшы улаға уят бол қойса. Болды. Мына. Басы 200 000 сом. Сұрады. Biraz тамақ орып қалып тұр. Негізі ертеден берілі. Так, көк қанша екен көк? 250. Жашы қанша оның? 4 жаш. Басы 250 000 сом екен. Көріңіздер. Өтікті қанша қалың мына өтікті? Тақсаңы! Өтікті жаңа алдыр да. 1,5 дейсің бе? Мына өтік арзан екенбізде. Көріңіздер, басы 250 000 сом сұрап жатқан балары. Бізде мына ушунча аттар кірген. Азыр ар бир атты бірден шығарып тартып әрекет қылып береміз. Өйге, мынау қанша екен мынау? Қанша? 280. Базар сода қылды бі? Қанша берді? 220 берген екен. Басы 280. Жашы қанша бұның? Жазға 5 жаш. Бойы 1,60 қарып қалдық шейді. Негізі жашын іле сұрап қойшым керек екен. Бойы мен приблизительно айтсам іле болчу дайым. Бойы 1,60 қарып қалады. Басы 280 дейді. Ассаламу алейкум. Алдыңыз ба? Жорго. Қанша деп атасыз бұны? Ошол 100 000 тереңдел ат байкебіз қармап кіріп кетті. Басын сұрайын десем алақсып қалды ұқсайды. Мынау ат қанша екен? Мынау қанша екен мынау ат? Еке, қанша бас? 110. Мына чарбаттары көріп тартайыншы. 110. Онан. Жазға бішті. Жазға бішті. Мына жош. Жорға бе? Bir жорғалап қоншы бұл. Ары бер тасақтап қойсы бі. Ошыл жаққа. Мына. Кече жорға деп комментарийден оқығам. Мен ушундай арзан атты мен элдер үчүн обязательно издеп тартышым керек. Бер бул жакка жорголоп коюңуз. Мына жорго. Ушунун мына жоргосу жакшы экен. Йоге, номерди айтып коюңуз, номерди. 0704 08 18 18 08 18 08 27 18 08 27. Жорго басы 110 000 сом. Жазға бышты чыкма. Мына жорго. Азыр арзан аттардан да издеп жүрүп болсын тартып көрсөтүп берем. Азыр 1-2 мол аттарды да тартып коюн. Канча экен? 150 кем. Канча? 150 кем. Мына ушундай эле айтып калаш. 150 000 сом кеми бар экен. Кыргыз жылка? 150 окшойт. Улагы гарантия дейт. Мына төштүн кеңдиктери көрүңүздөр. Таза кыргыз жылкы. Бой 150 а? Жетпесе керек. 150 жетпей да калышым. Басы 150 000 сом. Кайсы жакта улакча атасың? Манас аэропорт. Аэропортта? Бул жана артта көтөрүп бергенге өтө мощный болот окшойт, да? Басы 150 000 сом базарда. Арзан эле айтты. Номерди айт дейм. 0220 0220 33 07 51. Басы 150 000 сом. Bir-екі мына ал жака жулалап койсун ачык жака. Качың. Чүдө бер. Мына ушул аттын улагы гарантия дейт. Аламан улакта жүргөн экен аэропортто. 25 көргөн 130. Мына. Бою деле ушу 150 эле адам деле ашпай таза кыргыз жылкы экен. Басын айтты 150 дейт. Так, мына жакта да бир сындуу ат турат. Мына аттыгы басы канча экен басы? Тартпай эле койма, болду. Сатылбайт дейт, 220 000 сом экен негизи. Кээ бир адамдар ушундай тартканда бир аз уялып калышат. Аны туура түшүнүп коесуздар. Пауза болбойт экен да. Токтоп туруң, башын айтыңыз. Жашы канча? Пишти. 3 жаш пишти, а? Бою канча бунун? 1,60. 3 жаш пишти, бою 1,60. Азыр мына буту колдору жылкынын толук көрүнүшү. Үйрөтүлгөн мингичпи? Biraz үйрөтүлгөн. Бир аз гана үйрөтүлгөн экен. Баасы канча дедиңиз? Басы жакын эле 150 000. Баасы жакыны 150 000. Номерди айтып коюңуз. 505 0505 00 99 60. 00 99 60.
Arka jagынан da tartpalы. Arka jagынан. Mına töştün kenglikleri hazır emi art jagынан da жылқыны көрсөтүп коелу. Hey. Nah. Bası ушундайча сурап чыгат. Assalamu alaykum. Qayerga oradan жакшаттын түйүндү ушунда. Tart koy degenden neme deyt? 160 dedi okşayt, 150. Жануар, галан ортосунда эле турат. Анчалап кет. Aa. Тиякта турат. Эсинди барып сурай бергиз. Так, мына жерде да бир кашка ат турат. Так, мына аттын баасы канча экен? 160. Жашы канча дос? Жазга 3 жаш ба? Жазга 5. 5 жаша, жазга 2 асы чыкма. Бою канча 1.60 барып калабы? 1.58, 1.60 барып калат экен. Парадасы кандай бунуку? Смешанный данчак. Смешный данчак. 1-2 жүргүзүп койчучу деп. Баасын айтты. Мына. Данчак аргын жылкы. Жазга 5 жаш. Так. Номерин айтып койчу дос, номериңи. 558 0558 99 99 99 99 34 34. Баасы канча дедің? 160 миң сом. Бою 1.58 1.60-ка барып калат. Жылкынын толук көрүнүшү. Мына. Баасы ушундайча. Анан тетиги жакта кымбат ат турат. Эми кымбат аттарды сураган эле жокмун. Так. Ака, мынаны канча деп атасыз? 250. Жашы канча? 1 4 жаш. Баасы 250 миң сом. Бою канча барып калат ушунун? 1.65, Так. Номерiniz барбы? Киргизип коюн. Ютубка. 0705 05 75 11. Чу деп бир бастырып коюңчу. Бою 1.65, баасы 250 миң сом деп мына байкебиз сурады. Мына жерде түстөгү ат экен турушу мына. Мына кашкатты да бир сурап коюңчу. Мына кашкат канча экен? 250 миң сом. Жашы канча бунун? 2 асы. Бою канча барып калат? 1.60. Улагы барбы? Бастырчы 1-2. Баасы 250 миң сом. Бою 1.60-ка барып калат. Улагы бар дедим да. Дос, номерин айтып коем. 0708 15 0705. Базарда сурап жаткандарым мына ушундайча. Так, эми мына кички аттардан дагы тартып көрсөтүп коюн. Эге, баасы канча дос мынанын? 110. Мына арзан эле айтты. Жашы канча бунун? Кунан болот. Жазга кунан чыгабы? Тишин көрүп коюнбу? Болор, жазга кунан болот дейт. Баары өзгөрүп тишин карап отур. Мунун тишин көрөйүн десем тишин ач койчу. Жазга кунан экен. Мына туп-тура жазга кунан экен. Мен тишин көрдүм. Алдабайм дос. Болду. Бул жеринде качак жок. Тазабы? Я, таза. Таза Мен экен. көрдүм, менде саяпкерлерге текшерип отур. Алдабайм. Баасы 110 дедиңиз, 5 миң түшүрүм. 110дон 5 миң сом түшүп берет экен. YouTube. Жоргосу бар. Бастырып коюнчу эке 1-2 жүргүзүп. Жоргосу да бар экен. Мына ушул жылкынын баасы арзан эле айтылды. Азыр данный момент булага кардар да чыгып уже сурап жатат. Бериңиз. Жер тоң болтат. Анан такасы да жок экен. Бою деле 1.50 плюс менен. Эй. Эти атас. Алдыңызбы? Сатылды. Машалла, алган сатканга берекесин берсин. Байкез 105ке уже. Тоголок 100 экен. Машалла. Рахмат, достар, жетишпей Мейли байке, берекесин берсин. Жакшы жылкы экен. Мыкты экен да. Ушу менен видеону аяктайбыз. Жылкы базар, ат базар, аттын канчалык деңгээлде аттар
Baası kımbat, arзан екенін өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кайсы? Кашка жаш кандай аныңыздын? 2 жаш. Жүрүңчү. Мына кашка кызыл жүгөнбү? Бутунда агы бар. 5 кашка. Жалы бар. Баасы канча дейсиз? 220. 220. Жашы 2 жаш дедиңиз, а? Парада кандай бул? Парадасы сары кашка деп коет экен, бирок данчак деп атышат, эми данчакка кошулбайт го дейм. Сары кашка деп илгери бүлүктөр болгон. Кайтпастар. Үйрөтүп койдуңуз. Зверь. Любой жана буролор, оозу, урулу. Вообще гидрач. Баасы 220 миң сом. Номерди айтыңыз. Окончательный 501 0501 64 64 60 70. Мына 504 60. 501. 0501. Sen adaştırdın. 501. 64 60 70. Болду. Мында өкөм не кылып атат кыйкыршы десе, алсаң көргөндө. Болду. Мени чын бери мен чыкпайсызбы? Bu zamanı irez bu. Minigenden Мына. Кунан деди байкебиз. Buna sorularına ötsen artık. Болду. Мына. Сиз айтсаңыз мен кайта өтпөй коеюн. Artına ötsen buna soruların üstüne. Мына сорларын тарттым мына. Ушул акыркы жылкы ушу менен аяктайбыз видеону, туугандар. Жакшы. Canlı var. Ээсине байланыштасыздар. Жана бүгүн сиздер менен Илим Жылкар YouTube каналы болду.